Assalamu alaikum urmatlı KG Press kanalının görücüleri, urmatlı mekendeşler. Amansızlarmı? Bugün biz 24 Mart günü Oştoğu Uçkun Mal Bazarına geldik. Bu çağrılışta biz sizlermenen uçkundağı bukalar bağısı boyunca tanışağız. Andıktan biz menen birge olup durunuzlar. Ana sodan başlayыңыздар. Мына ушул жердеги 10 баш букага баа болуп атат. Мына ушул чоңдордон башталат. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына карас эмес, мына бозук. 10 баш буканы 80 000 сомдон сурап атат. 80 000 сомдон бербей турат ээси. Бары 2,5-3 жашар букалар. Farkat aka, qancha buqangizni surab atayım bir suraganda? 10 buqani bir surab atat. Qanchadan beri atat, şunu aytingchi beri. 81 000 so'mdan, ha? Söylesingizler ham, qanday kelishasizlar? Hey, vergile birbiriyle durma Siz tushasana beri. Ulug'bek vergile. 81 000 so'mdan Osmon aka. 81 000 so'mdan. Yo, Ulug' aka o'zi shedri. Yaxshilab berib atat. Turibmiz ama selamının beri bitti. Sen turibmiz Gapirgan odam ko'rinmayapti. Kim gapirdi hozir? Neydi? Bu qo'rqoy var. Özü 81'den çıkan bu. 81'den beri adı. Bu havası koydu. Bu 10 baş buqani 81 000 so'mga cheyin ko'tardi. 81 000 so'mdan berilmay turadi. Mana o'ta cho'ng buqalar. Barisi mana ushul cho'ngdori 300-320 kilogram bere turgan buqalar. Al endi kichneleri 270-280 dan o'ydi. Angıça dağı bir çoğun buqaga bağ olup jatat bu jakta. 82 000 so'mga cheyin ko'tardi. Öte çoğun buqa. Bu 4 yaşar buqa. Buna bir ko'rsatib qo'yayın. Bazardagi uçqundagi eng çoğun buqa. Hazır qanchaga cheyin ko'tarishdi bahasini bilamiz. Siz tolga sekreterden kısaldığı da oyunuzda. Benim mal sal yolumu satak. Mallarınızı yakın olmasın. Var baraka. Değil mi lan? Ras be baraka. Buna yakin müsaade gelmez. Ras malım. Ras be. Ras çıkana kimin zaman? Buna razı olun. Sen ekle ras baka. Barakanız var mı? Şart veремez rekçi. Var mı? Yönetkenderiyle şart veремez. Yok, alarm al. Var benim oğlan bak. Ras mı? Var değil mi lan? Bağlı bilet de koyarız. Var de. Yönetkenderi ayt yaşılan ayt Bu yaşılan. yaktan kurtarış gerek be. Ayt yaşılan. Bu yaktan kurtarış gerek mi? Siz tarafı hop etmeyin ben. Kaz bulayın aga. Buradan satalım ağzına satalım. Siz kıldınız değil. Oo. Bol buradan. Bol. Sen sözüm. Ras baka. 84 kavga? Yok. Razı mı ne? Seneki olur. Yok, seneki yer. Şu trestos mu? Gelelim mi olasın? Tamam lan. Razı oluyorum. Alarman duru. Ras mı? Ras mı? Bak, Ya 84 kavga razı mı ne? 84 kavga. Yok, kumat olsa bir şeylerin çavar. Ras mı? Yeşil veren bu da kalırsın. Yok ras mı? Beş maç o da. Rasız mı? Aşçı ola da 77'de 5 bin. Ben ara. Ras mı? 4 versiyon geleyle. Ya bol ras ol. 83 000 so'mga ketdi.
Мына ушул чоң бука 83 миң сомго сатылды. Талаш тартыш 1 саат бою талаш тартыш болуп күзөтүп, артынан эмне баа болду, кандай баа болду? 83 миң сомго кетти. Аңгыча бул 10 чоң бука бир баага сурап аткан. Чоң букалардын баасы дагы уланууда. Hozir mashinam bo'lyapti. 72 ming so'mga shunday edi. Bitta kichkinasi. O'sha kichkinasi. 90 ming so'm 5 ta. Aysi ona bor ekan. Ona bordi. Ona ikkovi bordi. Farhat aka, qanchaga чейин көтөрдү букаларыңыз? Айтыңызчы, ошо 10 башты. 82,5 сұрады. 82,5га кошто. Улугбек ага? Жоқ, Улугбейлер 81,5 берді. 81,5. Бер жакта Допчан ака 82,5. Ha, 82,5. Жакындашып атабы кичине? кичине қосса беремін. Кичине, а? 85-тен болса беремін. 85тен, а? Түзүк элек адам да. Түзүк, жакшы. Жакшы сатып алың ага. Рахмат. 3 жашар бука 90 миң сом деп атат. Жакшы бука экен, сөктү. Бул жерде мына ушул 2 букага баа болуп атат. Жакшы семирген букалар. А? Етту. Кабыргасыга кол кирбейт го. Кулайсың. Үстүмдү да өлтүрдүң да. Өмшага канча бердиңиз? 125 миң сом. Экөөсүнө 125 миң сомдон 62,5 миң. 62.500 сом. 62,500 сомдон берип атат. Az-maz бересин дейт, аз-маз калды. Авыл азеке Каратайдан алып келипти. Жакшы багытты. Авыл азеке Каратайда дейсизби? Жок, кояң аке, мунан барекет. Разсыз. Болот. Раз болуп бериң. Барекетиң мунаны. Жок, бар барекетиң. Алакен алдыңда. Раз болду. Жок, шын бериң эм болду. Сиз менен эзгилешкеме иш кылам. Жок. Бул 2 бука 125 миң сомго берилбей атат. Канча килограммдан эт бериши мүмкүн? 220 килограмм. 220дан экөө. 440 килограмм эт берет экен. Жакшы семириптир. Мал арзандады ака, айтыңызчы. Арзандады, мурдага караганда. Мурдага караганда арзандады. Касаптардын күнү туулду. Касаптардын күнү туулду дейт. Дагы 2 бука 70 миң сомдон сурап атышат. Бука чындыгында арзандады. Мына ушул 2 кара бука 70 миң сомдон. Бул ала бука 75 миң сомго сатылды. Таза 220 килограмм эт берет. Мына учкундагы дагы бир эң чоң буканын катарындагы дагы бир бука 320-330 килограмм эт берет дейт. 100 миң сом деп турат. 100 миң сом. Дагы бир буканы талаш тартыш болуп атат.
Aka. Qanchaga ko'tarildi aka? Yo'q, yo'q. 52,5 chayin ko'tarildi. 52.500 so'mga chayin ko'tarildi. Bul alabuqani 45.000 so'm deyapti. 1,5 yashar. Ali boqilalik deydi. Ikkinchi buqamiz qaysi aka? Ha, maraqli. Narxisi qanchada atasan? Bular 45 ha? Na, bu ikkinchisi. Jemday turgan buqalar ekan. Bular 45.000 so'm deydi. Bu yerda dag'i bir namday buqa turadi, bular 45.000 so'm deydi. Jemday turgan buqalar. Zırda dağ bir boz buqa turadi, 40.000 so'm. Qancha bağı qilsa aka? Emi girdiniz mi? Emile geldim deydi. 40.000 so'm. Bu Qashqa buqaning dag'i. Bağasını bilelim. Qancha deb atasiz? 45.000 so'm. Kichkina boyu uzunroq ekan bu boz buqalar. 45.000 so'm. Ondan nari keyingilarini bağasını bilelim. Assalomu alaykum. Qancha deb atasiz buqalarni? 55.000 so'mdan. 55.000 so'mdan. Bular dag'i jemde baylay turgan buqalar. Жақсы semirse 200 kilogramga chayin et beradi. Uchqundag'i eng yosh bozorchi bola. Bu yerda buqani qarmab o'tiradi. Otingni ayt ukam. Kim? Azillo deydi. Qancha deb otasing buqani? 42.000. Kami bormi? Qanchaga so'rayapsiz? 35.000 ga so'rayapti. 35.000 so'mga so'rayapti. Mana o'shul jemde baylab bağa turgan buqani. O'ta bo'lishuncha 100% semirsangizlar bu buqalar qancha desam 140 kilogramga chayin et beradi. O'ta yaxshi semirsa. Chilqiyib jiltirab qolsa o'shanda et beradi. Bu buqaga 32.000 so'm beryapti. 1 yashar buqa. $36.000 qilsa berem deydi. 4.000 so'mga tartishib turishadi. Bu iki qora turpoq 38.000 so'mdan satılıb turadi. Realdu bağısını aytib turadi. Nabul bultırqı erkek turpoqlar. Ekosi öte arıq. 30.000 so'mdan 60.000 so'mga ekosini berem deydi. Dag'i bir erkek turpoq 35.000 so'm kami bor deydi. Qanchaga bağı qilishdi? 30.500 so'mga. Ukam otingni aytib qo'y. Kim? 30.500 so'mga bağı qilishdi. Na bu yerda 3 erkek turpoqlar 30.000 so'mdan kami bor deb turadi. Bultirqi turpoqlar. Qanchadan bağı qilyapsiz aka? 25-26.000 so'mdan bağı qilyapsiz. Bozor bahası diyqansizmi aka? Diyqan ekan. Bozor bahası qanday bo'ladi aka? Endi uni bilmayman. Hali sotilganda chechiladida. Birosini 27 ga sotdim. Arzonladi biroga murdaqdan ha? Bir xil deylar. Bilmayman ama. Biz ham juri bir tushamiz. Jilda bir tushamiz deydi. 30.000 so'mdan kami bor, 25.000, 26.000 so'mdan so'rayapti. Hurmatli mekendeşler, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, bu chiqarilishda bizning kanal orqali sizlar buqalarning bahası bilan tanishdingizlar. Andan ari jemde baylay turgan buqalar, andan ari torpoqlarning bahalarini bilib oldingizlar. Andықтан biz bilan birga bo'lib turingizlar. Keyingi chiqarishlarda jolug'ishgancha aman turingizlar.